Partner saya tak perlu pakai baju striky pun untuk highlight dalam konten. Partner saya make up cantik, tak make up pun cantik. Awak dah tengok belum tak make up tu? Tak apalah. Partner dia cakap ni, partner dia make up cantik, tak make up pun cantik. Partner saya make up biasa je, tak make up luar biasa. Partner saya ada kelainan, muka putih, tangan hitam. Partner saya ni YouTube tak buat sangat. Tapi kalau sekali buat, view saing-saing dia je. Partner saya ni, dia superhuman sikit. Dia ada power. Power dia selalu betul. Partner saya ni kalau sakit, dia habis kat doktor, bukan habis kat social media. Wow.